je tako smiješno, sve krivo to. No, get next to your friend. Where are you going? No, on this side. So the sun isn't there. Oh, you look adorable, girls. All right, wait, one more. I want one more. Say something. Say hello. Say hello. Look at those two devils. Red devils. You are so cute. Red devils. Here he goes. And a black witch. A black witch. Jesi se uslikala? O, bravo. Jesam uslikala sam, da. Ne, odite tebe malo tamo uslika. Ok. Ovo je Ivana. Ona je Zeko, jel? Ivana je Zeko. Ok. Zgodne ste mi. Ovo je Elica. Elica, okreni se sa svojim bombonima. Ok. Onda idemo kod Rachel. Ovo je Rachel sa svojim bombonima. I ovo je Lara sa svojim bombonima. Nije više crnka. Sada je sa svojim kostom. Da vidimo mi šta ona svašta tamo ima. Joj, šta nema? Nešto ima. Samo zanima di su Ivanini bomboni. Kod Lare. Ivana je dobila isto. Pa sigurno sam da si dobila. A kad nisi znala nosi vrećicu. Ko bi kad me pitaj hoćeš, kažem no. Are you gonna eat one candy? Are you gonna eat one candy? Evo, ovo je sad rasprava. Rasprava velika. Hoće sad jesti, kad će jesti, koliko ko ima najviše. A ovo je naša crvena kosa. Naranđasta je. Elica, okreni se samo malo. Elica, okreni se samo malo. Da ti vidim glavu, naranđastu. Ela, za tatu. Ok.